Аяулы жамаат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракату. Біз жиналдық ұшы Байқамарды айында, туған айында жиналып, бір кішкене мәуліт етіп, оның ақыннан сирасын хабар етіп айтпа. Біріншілей Алла Таала шүкір етіп, екіншілей Байқамарға келгеніне сүйініп. Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, İşbana yevmen nuşur. Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, İşbana yevmen nuşur. Assalamu aleyke zeynel enbiyai. Assalamu aleyke atqal atqiyai. Assalamu aleyke asfal asfiyai. Assalamu aleyke azkal azkiyai. Assalamu aleyke min rabbis samai. Assalamu aleyke daiman bil anqidha. Assalamu aleyke Ahmadu ya Habibi. Assalamu aleyke Taha ya Tabibi. Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, İşbana yevmen nuşur. Assalamu aleyke Ahmadu ya Muhammed. Assalamu aleyke Taha ya Muhammed. Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, İşbana yevmen nuşur. Allahümme salli ve sallim ve barik aleyh. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисінде айтқан, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين деп. Сіз Аллаға инанған болмайсыз, мені атаңыздан да балаңыздан да көп сүймей тұрып деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисінде. Соған göre бізге болған фарз, біздің үстімізге түскен фарз пайғамбарды сүю. Пайғамбарды атамыздан да, анамыздан да, баламыздан да көп сүю керекпіз. Иманымыз дұрыс болған болса. Сүюді жүрегімізді тудыру үшін біз сосы мәулетлерді, мәулет мәжілістерді озғарамыз, иналамыз. Бірше мұсылманлармен иналып, пайғамбарға мақтаулар оқығанда адамның ішінде басқалай болады. Жүрегі басқалай ұрып баслайды. Масала, Алла қабыл етсін, көп ерде сыйлы шушы Раббил айдың ішінде көп мәулітлер етеді. Ауылларда нерде мәулітлер етеді. O adamlar öyleydi, мәуліт етсе тамам болып қойды. Сонымен енді бар заттан да құтылдылар, әлі кіріп қалады. Намаз қылмаса да болады. Жоқ. Сол мәуліт етілген жерлерде біз айтып бармыз, Алла қабыл етсін мәулітіміз. Дінге қайтып бармыз. Намазға. Намаз, біріншілей намаз. Күнде де әрбір ауылда, күнде де альхамдулилля, әрбір ауылда, мен өрттөбеде біз әлбуын 5 вақты намазға азан айтады. Муаджиб. Намазға шақырады. Намазға шақырады. Хай алас салат. Алғасаңыз намазға деп. Біз соны еткермерік адамдар. Адамдар естеді азан дейді. Оның мәнесін білмейді көбейді. Biz onu yetkirmeyip sonlarga. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Her üstün evvelinde Bismillah deb başlanız ömürler kısa bolgan yamanlıktı taslanız Ahirette oylanız, ah yollarga kaytınız Bugünden soň aramga tavbadır dep aytınız Ya Allah Taala, ümmetinin bolmaklığı bizge ikon davlettir. Şariatın tutkanга kıyamet gün cennettir. Allah'a er maqtaular, yoktan bizde bar etken, İslam dinde düzötüp bizi nasip etken. Tileyimiz Allah nurunman, sıyılı olgan zatındı, kaytarma örmet üçün 99 atındı.
Kullu alamның biyi Habibdin örmeti üçün, mazgaplarda düzötken ikon imamlar üçün, Rasul üçün yetilingen Mevlüt'ün örmetini yetkirsin Allah tileklerimizde yakşılık niyetini. Eki de dünyada sakla, kazalardan basların, İslam dinge sen düzöt ayellerimizi, yaslarımızdı. Susaplıktan sen sakla, makşardın maydanında, nurdan galatlar kiydir arasat avlağında. Bereketin ikon et, malga baska yeterdey, sadakasın kabul et, kazalardan öterdey, yumart ullu edeptir Müslüman hareketi, bu mecgitten eştaymasın Peygamber'дің bereketi. Yennetin maydanında yarık etşi yüzlerin, sol Rasul'da körmöge, mahrum etme gözlerin. Ay Allah'ım nasip et, bu mevlütün iyesini, uyalmayı karamaga Peygamber'дің yüzünü. Yennetin men suyundur, dünyadan keşkenlerde, uygu kaytmaga nasip et, seperge şıkkanlardı. Günahlerden taza et, talaysız tepterlerden, kıyamet gün nasip et, bir davuz yeniletlerge. Rasulullah'da sıylap, kas mevlüttü etbege, bu mecliske Allah nasip et, er muradını yetbege. Savap tepterge yazdır, okulungan mevlütün, yıldan yılga artır Allah bereketin davletin. Yennetin men suyundur, ükonlerin yasların, nuruzlarga yoldas et, bu mevlütün asların. Sadakasını kabul et, günahlerden ötürdey, ölgünlerimizдің yanlarına yeterdey, Rasul'du eski alıp, ağılgan göz yasları, rahmetin men kabul et bu sadaka asların. Mevlütün evvel savabın yetker Allah, Peygamber'дің yanına, bizde almagan nasip et şafaatka yanına, yanlarında yetker Kuday, sıylı ayellerini, Rasul'a yoldas bolgan bari ashablarına, ustazlar, şayıklardan, alim ulamatlardan, müminatlardan, bari avliyatlardan, tilegen tileklerimiz şafaatka alallah, bizde zayıf kullarından rahminde kesip Allah. Yaşaygan insanlarga parahatlık ber Allah, sağ salamatlık sakla Müslüman halk desen Allah. Savaplarını köp ötüp, derecesini öğretip, ölüge rahmi etip, kabul etsin bir Allah. Kabırların yarık etsin, iğne tüsü körgöndey. Savapları köp olsun özgölörge bergendey. Ölgön yazık azap da, tirilerden ebi var. Bizge de köp kalmagan sayıp bergen günü var. Günahımız köp artmasın, şekki ağır tartmasın, Peygamber uyalmasın, sen özün keş ya Allah. Biz yataya kamırdı, yarık etsin, keng etsin, sıylı Peygamberlarman darajasını ten etsin. Dağı da sen yazıksın, avul kardeşlarıma, kıyın tınışta tabılgan yuğuk yoldaslarıma. Bu mecliste kurganға, bu yerge yiyilganlarga, Allah'ım diyen savluk bir buğa tınlağanlarga, tileklerge sый etip, iman dınғы qaytыңыз. Biz bir dua eteyik, siz amin de aytыңыз.